Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan book chewa vo in hi May ni som le pakwa ania abutan nan dan chu dan ani mia wati thu pu pc ngak lian moya ziak ngai thang assembly session lai khan minister le mla thren khatte traffic jam awangin two wheeler assembly house an panlai thalak kha viral chiam to a khatiang deuh buk khan kanom na Mumbai khopuya thole nikalta May ni som paruk sang ni som ni pathum khan Bollywood mega star Amitabh Bachchan le film star lar Anushka Sharma te chu Mumbai traffic jam awangin two wheeler an chuang ve a pafel ti taka Amitabh Bachchan chuan mer riat lo ama phurtu chu fakin Twitter lama anin phurlai thalak le alom thu ne na posa Anushka Sharma ero chu midangin an posak thunga chutianga anni milar meu minaran anga two wheeler an chuang lai thalak chu a viral ta chiam maya van doi thak takin an mani phurtu te chuan helmet an lo khum hau lo maya chu baka Amitabh pale Anushka ipo chuan an khum chuang lawa chu thalak viral chu police lam beng alo thlenga police lam chuan helmet an khum lo awangin dan bo chiat na ani ti in bike khaltu te chu helmet an khum lo man chalan siamin an choi tir tadai maya Amitabh phurtu hi cheng sang khat an choi tira Anushka Sharma i phurtu hi cheng sing khat le sanga an choi tir thunga ani hian a choi tambik na chan chu a bike document an han cheka traffic violation le fine dang deuh no tling khom alo nei nual to alo ni Mumbai khopuya hian traffic rule fel taka oma traffic light omna pianga CCTV wa vekania traffic police ten anlo mulawani point CCTV in alo record veka chu wangin a rukin dan bo chiata har hle traffic police te hian camera an nei deuh veka traffic light ngai poimo lova tlan tlang luite no parking zone a low park tele traffic dan bo chiate chu an motor number tha an lak saka an khola an entara chu chuan alo ching chia mak zela kan riat mia lovin kan lo fine vak thei traffic police ten an mulowe motia tlan tlang nul te po an hnung lama tangin traffic ten an motor number plate tha an lo lak sak man chuan an choi tho ti chuan an khola chuan chu motor number chu a in record ta zela thani thum kum khat nuwa pon ni se an fine tur kha abadral thei lova traffic police ten kholaya an mu fu huna emo kong pui traffic checkpoint na emo an lo danga an khol mangin an motor number an han cheka fine tling khom an lo nei to chuan an thing le tho thin ka han soi dua na chan chu dan moya hian kanom veka dan chunga leng tu ma kanom lo an ti thin chumi dikna chu Bollywood milar Amitabh pale Anushka ite chunga thil thlenga hian a chiang hle mitin hian dan hi thatakin zom travela dan moya hian zalen takina om theya dan zoma wanga che tlata kanin riat chuan keima ni lam ri ruput bang adik tok lowemo ti na ni tlang pui dan noya hian zalen takina om theya dan zom hi kan him na po ani ramchang kang le munchang kang a pianga dan alala dan alalo na muna chuan nun phung amumal theilowa sual na po atam nge thin khaile kan zom tur tan te hi thatakin zomila khole tui tha kan ni mai don alo ni Aizawl District Police thu chua ngai thak chun zomang Superintendent of Police Aizawl District chuan an waya tarlan ang hian rep and pokso ek waya poi khoi tu ko tin a rem chung changa thu chua asiama poi khoi tu rem ani theina tura thei top chua a thu buai chui tu te chunga chuan lom thu asoyani November ni som ni pakhat sang ni som ni pani khan puar lal thazuala presiding officer fast track special court rep and pokso ek Aizawl Judicial District chuan
thil sual ti tu remna ti chuakin lal rem moya son of ro ku nga late thing sul thlia hospital veng chu kum sang ni som ni october ni som ni panga naupang kum tling lo laka mai chiat mi pat na lam hoya moi lo taka che ta wangin hreom taka kum nga chung lungin tang tur le cheng sa nga choi turin achung thu arela a poisa choi tur hi ape theilo ani chuan hreom takin thlani atan bel don bokani he poi khoina chungchang report hi ni som thum pakhat thlasom sang ni som ni khan All Women Police Station Aizola donania All Women Police Station case number 41/2020 ni som thum pakhat thlasom sang ni som ni under section 10 Pokso Act zia lunghal ni in SI tilal nun tluangi chu hemi case chui tur hian ruatani uluk takin case ayawin a chui zuya finfiana chi sang sang la khomin kota char sheet thelu ania poi khoi tu hi kota achung chang ngai tu zui ni in kot chuan he rem na hi ape ani poi khoi tu rem ani theina tura thei top chua thu buai chui tu te chunga Aizawl District Police chuan lom thuwa soi ani me ni som le pakwa sang ni som ni pathum tlai khan puwan lal ngenga SP Ser Chief chuan ni som paruk thanga sang ni som ni pathum jing lama chiatlang daya ulal sang zuala son of ulal pathwaya mission veng thangin van duaina toka thi na hial ato chungchanga thil ti sual tu an chui zui dan le rin lel an man dan chungchang media mi te hne na hriat na press briefing aneya puwan lal ngenga chuan ni som paruk thanga sang ni som ni pathum jingdar nga le minute somli panga khan mi tu ti hriat lo ruang charani thu Ser Chief Police Station a donania thudon danin chiatlang khomi nupa fe kal turin National Highway 54 kongpuya thisen le mobile phone muin lir thei cha sual omnia an ngaya an han enchian chuan kongthlang metar som ni vela mi parwang an mutamaya wayme terang taka silin anin police station a arsiat tir ve ngalani police lamten uluk taka an enin tual thana nu mani ngei nan ngaya thu buai an ziak lu ngala mithi hi an zo chian na atangin pulal sang zuala kumsom thum pakhat pulal mahruaya fapa Aizawl mission veng thang NHIDCL computer operator na thok mek ani ti fin fi ani pulal sang zuala motor bolero MZ01U 9639 chu chiatlang kho chung YMRun bula kongsira thingche khoma tlan lonin mu ani boka thilom zia enin tual thattu hian pulal sang zuala atha nuwa arwang hi kong thanga apaya amitha motor mang hian tlan chiata tum ni inalang he thil thlen hun hi jingdar ni le dar nga in karvel ni arin ani poi khoina mun ma te hi mi pui ta chim buai theilo tura ven ngalani he poi khoina chui zui tu tur big special investigation team Pukesti Romal Soma SDPO kai hruaina hnuaia din ngalania anni hian police station sang te bepop ngalin na an thok ngala he thil thleng kai hnuaia poimu arin mi chi sang te bia in thil thlen lai vela kongpui paltlang tu lir theingun takin an chuya poi khoi tu tlan chiat zui zel theina tur nia ngai te po chipchiar taka andap kual hnuwa he poi khoi tu ni nge yarin lel hi an hreta ani he mesual hian poi a khoi hnuwa amitha poisa chulak sakin amitha motor ve khian Aizawl lampanin atlan chia a ma se a chet sual zui awangin motor hi chiatlanga kongsira nut chein ke in atlan chezui ta ni in alanga chiatlang lamchi broad zo in matlui a thlen ma devin sumo service alo phara Aizawl alut ngei niarin anita ani thilom dan uluk taka zirani nuwa police station sang case engemozat or mek Lawrence Laldin thara kumsomli le pani chu tual thattu ni nge riat anita a muang chang lavin special investigation team mi paliten inspector VL Ram Luna Hovin Aizawl an panhala Aizawl District Police te puina in mi som pasari thanga sang ni som ni pathum khan rin lel hi an man hala he minute lai dar nga le minute som khan
dan ma achung thurel turin central zela da lu ngalani ti in an na tho dan tlang puyata langani tual thattu nia riat chui chu ana konga khotlang mi pui khotlang ruai tu le wayame te puina pulisin andong thalle a lom thuan soi tak zet ani uwan lang ngenga chuan nu chuina ta na poi khoina thlen na mun von him hi apoi mo em maya poi khoina mun kan von him po le nu chuya samin malak na a ol sam thin hei hi mi pui ten min riat sakin min pui thadeu deuh theise kan du tak zet ani ati tun truma thil thlen na mun po rang taka ven him le hung ania nu ma en fia turin aizola tangin forensic expert te po rang takin an lo kalani ati he tual thina mo phurtu hian a phu tok ngei hremna a mu theinan kan thei top kan chua dona a tu lang zela min tho pui tur le kan na tho ti bala thei tu bel chian dol lo le midang te ti chi ai thei the dar lo turin mitin te asom halani puwan lang ngenga hi pusai ding liana sailo additional sp pukasti romal soma sdpo le sit leader le puke sai tluanga dipro ten an troi omani a phê có khi a phê có ông cái sang a phê có cái thầy omang Ay, te pala dun sa ulo. cái hồi dan Aray, heavy. Eo ba tao thau me lo ko ko. Aham pa vak lo ko. a có cái con này kiếm này sang có cái tiền nó bằng thằng này khuru lian vc le all ngo chuan thu chua siamin lal sang zola kum som thum pakhat sonov chilal maruaya mission veng thlang aizol mi kutwara aboral chupoi an ti thu le akal san anu pui fanau tele achung te an to pui tak zet thuan ta lang heti la hian khuru lian vc le all ngo te chuan tual thattu niarin lel laldin thara sonov zebiak thanga khuru lian khoming in chala khuru lian khoming ati chia chu lungoi thak lo anti thu ta langin tun nuai hetiang hi thleng non to lo se kan du ani anti khuru lian vc le all ngo ta lan danin laldin tharapa zebiak thanga le chu phe department a thok ni in an ha tho na wangin kumsang ni khan aizola sonania an chung kwa in an pem zuyani zelal biak thanga boral no kumsang ni som pakwa khan anu pui van thang pui le afan ru chu khoru liana ron kir le in laldin tharai ro hi chu alo let le to lawa anu ron tlo ero chuan zan khat riak ten alo kal le jok thin laldin thara hian khoru lian khomi le sa hualet ni na engma electoral roll emo ration card emo chuan na nei na anei lowa chu wangin khoru lian khua tia in chal theina hi anei lo khuru lian vc le all ngo ten laldin thara hian tun nuwa po khuru lian khoming ain chalan rem ti to lo ti an tar langa adam chungin khuru lian ram leilung aron dai lu po kan rem ti to lo an ti bokani Mizoram People Forum MPF chuan May ni som le pakwa sang ni som ni pathum khan Aizol Press Club a press conference nein sum le thel lo manga vote le lo turin political party te an ngen MPF ruai tu te chuan hun kal to le kan hun ton mek an thlirin kumin in than lowam tura hian sum le thel lo chi sang chelek na ana savia wang ti lo thon na ana sat thu soin vote le hian nung chang na satakina ti chia mire theite an re theina den chena sum tlem te a an vote le hian an ma nia ngong thalo tak anei thin an ti MPF chuan an candidate le campaigner zong te sum le thel lo mang lo tur le rinom tak le thiang him taka campaign turin an ngen bok MPF ngen na dang te chu political party tan kan tho ho na thuthlung pangana sub number 2 chuan mimal chungchang le tual chung thil chau ni loin party policy le manifesto te hi campaign na na man ni se dot le thubel chian dol lo le fin fia ngal thei lo bang te a in be hi tu man ti lo ni se ti ani
hei hi a hlo thlin ngai thei nan thei to patran la theu turin party tin te kan nge na ni party in soi chiat vak hi ti lo ni se kan du bok sarkar kal to le kal mek ten kan ram tan thil tha tak an ti to ti kan hre thewa thil tha ti engma nei lo ang maya in chir the vak te hi a tha lo an thil ti chun zom tlak te chu chun zom zel hi a puitling zia zo kani party tin ten manifesto tha tak an nei theu heng te hi an ti puitling chuan kan ram tan a tha vek ani kin du wanga heng kan party ti tur te le ham that na te an ma ni vote lo wanga chang ve lo tur le a vote tu te du sak biak turanga in vauna le in ti thai na te hi MPF chuan tha ati lo hetiang zonga campaign lo turin party tin te kan nge na ni thantlin te po sum le ni na position du wanga in hrat lo turin kan ngen bokani atu lang zela ruling le opposition MLA te chu thok khowa in tran puitlang zok turin le dikna le rin omna nen rorel turin kan nge na ni mi pui te hlena an ngen na sum le thel hlong ma lei thea om lo turin mi pui te kan nge na chutianga sum le thel hlong ma in leitlin tum tu te chu lo nar ngam le lo vote lo turin kan nge na ni tho ho na thu thlung bo chiat poisa lo te hian kan ram dan le in kai hruai na te ko khran le khotlang in kai hruai na te hi an ngai poimo inari nom lo chu wangin election dan te model code of conduct te palzuta tho ho na thu thlung te po bo chelui te hi chu ram hruai tu tha an ni lo wanga chu tiang mi te chu vote lo ngam turin mi pui te kan nge na ni mirinom dikle tha nia kan hriat te question taka thlang turin kan in nge na ni